पुनमक खुरमजरी मनपुर नुक्तिगी फोंब पाउचेसिंग खंगचब मरुब पाउ खरा स्टोरी कलेक्शन की माइकई मियाम पाउदमजरी अहानबद हेडलाइंस खंगनजरी मनपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngakpi थबक नुंगदी इसिंग चाइबगुम थोकले KLFP की कदर सिंह हिंसा या तंबी थबक चथरे कोनसा खुनगी कुंजा सिंह द नोमै kapsillkpada अमा सोले अमा manglure मनपुर लेंगाक्ति सेंटर खुद थिंजलगा मखोई यका यंगदो थबक तौरे MP बिमोन बनगी खोंजंग तोलसी मरम सारबदी वारी सानसी चीफ मिनिस्टर खेमसान मिसम तत्तन खुद थारकपदा लेंगान एक्शन लौदबदी मियामना सिविल वार थोलक फुयाय कोनसा खुनगी चेयरमैन लेंगान इंगतब पुरनब लॉ एंड ऑर्डर निंगथिर ngakadani खाइदेमनी नोमै कातुना तानाक नहा अनि एक्सीडेंट दा सोकपदगी लाइकन नखरे IDP सिंह अथु मतन मसा मसाई मेम द हंजलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर थाजब पिरकले मनपुर की फिवम की मतंग यलहोमी सिंह कन्वेंशन पांगथोलगने आशंकसार मनपुर शार्फिया कोबरा बटालियन अनि डिप्लॉय तौनब सेंटर खगलखरे अमुहन पाउ संतोन पिजरी मनपुर की लॉ एंड ऑर्डर ngakpi थबक नुंग इसिंग चाइबुम थोकली KLFP की कदर सिंह हिंसा या तंबी थबक चथरे कोनसा खुनगी खुंजा सिंह नोमै kapsillkpada अमा सोले अमा manglure थासी तरामदोगी नुमित युंगलकब तंजादा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट लेलोन वाइफाई कुगी खुंदगी खुन असिगी खुंजा नुपी सिंहना फारग ममित अमसुंग मखुत पुनसिलब मतुंग द KLFP द सिनथोकीबा पास्टर अनि यावना नागा मिसम तरुक की लंगना लंजन फंगबा ngamdingai अमसुंग ngaraंगना इफान खुन नंबी TM कापसोम मनाकता उखुन तमना सेंग पुसिनबा टाटा ट्रक ड्राइवर अमा नुमै कापतोना हाटकिबी थोदोक फोंग सारिंगै चरक्ता मणिपुर अमसुंग इंडिया लेंगाना सु तौनबा कुकी मिलिटेंट सिंह मनुंग द अमा ओरिबा KLFP ना लेलोन वाइफाई कुकी खुनगी खुंजा सिंगा खुसमनदुना हिंसा यातमी थोंग सिंग चथरगले ngase ayu pung 10:45 rom tarakpada kangpokpi district ki lemakong police station ki jurisdiction manung saliba konsa khun kosaram khun phawdu sienba tagya ki turen mapanda kuki nation front PKP KLFP gi agi afaba bakhangi khusuklai paiba kadar 10 rom nariba lainon wifi kuki khungi khunja sing khusan don nomai kapsillkpada konsa khungi khunja naha ama makut yetta nomai marun pan sokre thodo asi गी थवाई हिंगनबी चिंथकता चोंथरकपदा अतोप नुपा मसा अमना सोखि बगल लोइनना थौदोक थोफम दगी मफमदा फम खंगलुद्रब खुंजा अमा सोक्तुन लेमबदी रिम्स पुलतुन लाइक नखरे थौदोक असि दा येत थंगबा खुत्त नोय मरुन पांदुना सोरमना हा अदुगी ममिंग काचान कालुंगबौ चवांग कुरुमदोय अपोकपा परासा दिन चवांग कवि नोय मरुना पालहौद्रबस नोय kapsillkpadi थवाई हिंगनबी थौदोक थोफम दगी सिंगमाय दा चोंथरकपदा नाकन अमदी नंगन अमदी ख्वांग द सोखिबा नुपा मसा अदुगी ममिना मानोन नुंगवांग अबोनमाई 35 अपोकपा पाराम थोलांग अबोनमाई कवि थौदोक असिगी मफम खंगदना लैरुबदगी खुंजासिंग अमसुंग सिक्युरिटी पर्सन सिंगना खुंगुन लिखिबा मियोय अदुगी ममिना पावान ना काबो मालंगमाई अखैमरी अपोकपा नुंगलेन मांग कवि मखोय अहमक कोसा खुनगी खुंजा ngakतनी थौदोक असिगी मताना पाउचे असिना फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इना कोसा खुनगी मथक थंगबा सिंगी सरुक्ता तग्यावगी हाइना खंगनाबा तुरेन अमा चेली मतम कयागी ममांगदा तुरेन असिगी इसिंगबु कोनसा खुनगी खुंजासिंगना पाइप सिजनदर ताहलकलगा खुन असिगी खुंजासिंगना चाना थंगनाबु यावना हिरम कयादा सिजनरखिबनी नमित खनि ममाना खुंजासिंगना सेम साबा पाइपता इसिंग ताक्तबि ngasi अयुक नोय मरु मायुंगनखिबा खुंजासिंग असि हौनदुना तुरेन असिगी इसिंग चेंथरलकलबा पाइप हापतुना सेमले मफम असि येंगुसि हाइनो संग सिनलुबनी तुरेन असि कोनसा खुनगी सिंथकलोमदा किलोमीटर 2 रोम लापना सिनमनि हाइरि खुंजासिंग असिना अयुक पुंग 10 मखाइरोम तारकपद मफम असि तमना संगसिलुबदा तुरेन मया नंगना मांगजलोन लुमदुन लेरंबा KLFP की कदर 10 रोम लैलोन वाइफाई कुकी खुन खुंजासिंग खुसन मन नोमै kapsillkpini हाइरि थौदो असिगी पाव तारा मतुंग सेंट्रल पोस्ट की गाड़ी 9 रोम पार्सलेन सिंग तुंगदुन तुरेन असिगी माइक्रोम संगसिनखिबा मियामना उना होई हाइरि ngasi थौदो असिबु कोसांग खुन कोसाराम विलेज अथॉरिटी की माइकैदिगी अकन ममोंगदा यांगदबा फोंदोरकदि एते असि तमथिरबा अमसुंग मियोबी निसत नतबा थोंगनि हाइना फोंदोबगा लोनेना KLFP ना लैलोन वाइफाई खुनगी खुंजासिंग गा खुसन मदुना कोसा खुन नगा विलेज की मिसम खुंजासिंग दा चत्रकपनि हाइरि मरम असिना मरी लेनबा अथॉरिटी ना खुदक्ता लोकलफम थोपा थबक सिंग नखतुना कोसा खुनगी खुंजासिंग बु खुदोंग थिबो थौदोकसिंग माइहोन हनबिगनो अमसुंग पंथदना खुद असि खुन असिगी खुंजासिंग की हिंगमर संग बतांगाय पद पोलम सिंग फंगनबियु थौदो असिगी मतांगना मपुंग फाबा इन्वेस्टिगेशन चथदुना ब्रालेबे मियोसिबु लोगी मतुइना साकपियु हाइनसु फोंदोकखि मनपुर लेंगाक्ति सेंटर खुद थिंजलगा मखोगी यका येंगनो थबक तौरे MP बिमोन लॉ एंड ऑर्डर ngakpa हाइबसी स्टेट लेंगांगना पांथोकदा मथौनि हाइना कॉन्स्टिट्यूशन मयेक सेंगना यावरी अदुबु मणिपुरदि सेंटर खुद थिंजलगा मखोगी यका येंगदुना स्टेट लेंगांगना थबक पांथोले हाइदुना DGP हापा फावो सेंटरना हाबलकलिबसी यामना तायोनबा अमनि
haina Congress MP Dr. Angomsabi mon akoi jona phongdokre wafam asi MPCC gi General Secretary Seram Lokena thobu oiduna akam party kitri apokpa committee honda pangthokiba Youth in Politics why and how haiba mifam da saruk yakiba MP da phongdokhibani man hai law and order nga kui thabak asi state ki subject oirabasu Manipur da center gi yaka da lenga asina thabak tawrik lebasi ikai ningai ni Manipur da hoji oriba phibam asi state asigi puari da amukta thengna khideb amani mitai promna kala tombi nana sapak ngamdan leireba asi laina lawfam thokte asigom phibam si urubada yamna ningba kaiba ama oi haduna ngasi Manipur da thok thengnariba amadi oriba phibam asi maruine state asigi education system da swerpa dagini sector asida paktanan aramam amai ama torpana masigi phibam sector asida paktanan aramam yam ama torpana masigi phibam asi yorkli bani Laibak sa tholiba political economy history gi oiriba phibam mayam asi kupna leinara matamda ekoina tam nuriba mahi adugi matik mayai thorakani laik tam lemini haiduna sumnagi drigi ama phangnab natraga mak wangna phangnaga thabak phangnamani haiduna tawlorakba amadi ekoina hingniba punsi mahing asiga samnaktabagi mawongi laik kutamna tunam satta yamna kaitharakani haibasi na singa khangwina masangi haiki ngasigi mifamda Seram Lokena hai Manipur gi oirakliba phibam asi matau karamna oirakibno haibdu khangmina basangi leiba ama leirabadi sana kaungon kaya leigani lona punduna aikoi punamak leiribani lo chalaibana lengana leiribani haiki miyamu ngakpi sembina mihut khalibani sahi mangagi matam haibasi yamna maru oi maram asina politics da phataba yamna motpa oina uhanbabu thaidoktuna thambagi sanabi thadokadabani lengak paire besingna lanaigi lanthum tasinna ba honodon leire leadership na pham munadun masoi tanarakpana ngannan dosinamba yaba irang asina ngasigi phim asi yorukibani furup masen yinthinanduna India nengana aronba sauba khudongchaba amal lawnaba honare haibasi ekoi khudimuna khangnaba phamni mikhan haibasi sakcha haijanaba sen khara yelaga yabani khaluba politics ki wahandok lana halubana ekoi awa phamna tabani sahi suraba mioisina lebaki asumba mihut khannaba politics yawgadani haiki ngasigi mifamda MPCC gi General Secretary S Manauton S Megasandra Mangang KS Kennedy Ningthaujam Popilan PCC gi member Athopam Okendro MPCC sigi wangang noi P Pakim Chanda amadi asubam Devendra Singh President member Singh Oiki Bangi Khongjang Tolasi Maram Sarpadi Wari Sanasi si Mr Kemsan Bangi Khongjang Tolasi masina nomagi su lomduna hingliba imung sing amadi mahiroi sing sauna mahangale hariduna maram sabdi wari sanasi haina si Mr Y Kemsan phongdokre wafam asingasi ngatrabak lerak Development Association singa mathakta ngatrabak mandapta druk suba meritorious awards yenthogui thoromda athoiba mithunen oina saruk yaduna phongdokibani man hai togdok wathona thalaba Manipur da bangumba khongjang da thawai yawasu misu lei maram cha da su mioi amani da anina ban kaurga dukan skun singba thong wangnon do lolei laibak thibadi ban tawa matamda nomai sara tanjariba kunai sing leita laira sing amani mahiroi sing da asawa amang mapi maram asina bangi khongjang to wigano maram saba oirbadi wari sasi haiki thorom asida association asina konba area da kumsi sahigi bosem kotsem amadi CBS na logba exam singda mak wangna phanglakba mahiroi singda memento certificate amri sengi mana pituna puning thagot ki Association asigi President N Tombana Thormapu Oirega Advisor S Yvonne N Tombi amadi masak naiba miyoi singna akhanaba mithunen oikibo thorom asida si Mr na makata na hai mairoi singna matamgi maman khangna satnaba matamdada punsida mai pakwa miyoi amam oiba ngamgani kaidonungda laira imungda poi haiduna wakhan hantharoidabani mairoi singna pungning wakhan hantharkba matamda lairana poklaklabadi pap natti adubu lairaba oina sibadi papne haibasi ningsingduna hena thona hapnaklama honagadani haiki lairaba imungda poklabasu honaba kanba amadi pung kumarigi matamna masak khangna thabak tawbadi punsida mai pakani matamgi maman ngangna satpa mahiroi amata punsida mai thiroi ngasigi miron sida mairoi singna larik khak natana tongan ba skin kaya khangba mathau tare nonana mahiroi amana kunai asi Kaidauri amadi karamba fiomda le habsi khangadani haiki misam da tatana khut tharak pada lengan action logdabdi miyamna civil war thola puyai konsa kungi chairman khulai paibasina misam da tatana khut tharak pada lengan action amata logdabdi khangba ngamlaktaba miyamna civil war thola pagi fiomda lakani amasung khama wagadaba irang thola pagi masak orekani haina konsa kungi chairman di Adam niyamaina phogdokre ngasi ayuk kele pina nongmei kapsillkpada soktuna rimsta laikan akiba konsa kungi
Kasiang Nungpao Zawanggi Matangda Layang Sang Asida Wapam Asi Mahana Pamis no Pongdo Kibani Mana Hai Konsa Kun Dagi Kitang Kakalaga Labaturi and Dagi Kun Gisana Tangna Ba Sing Laurubuda Ngarang Dagi Lak Tabdi Ngasi Ayuk Kunza Humna Yang Sinbu Sapada Lumdul Leramba Kuki Kulai Paibasan no kapsillkpani Kunzigi Ising Lak Tabdi Kunjasing Yang Baswada Karakani Kangbadi Kuki Minitens in a pipe Kakala Matunda Naidur Leram Kibini Laibak Pabadagi Kukujasing Kuki Minitensing Lady Haiba Kango Badagi Tawai Hingore Adubu Kunza Ahumi Manunda Amadi no Maruna Panra Tamtina Sokle Haiki Kuki Minitensing and Misan the Tatana Sigumba Tong to Third Livasi Akan Mamong the Yaning Day Hing without Tanga from the Sangba Ising Lak Tabdi Yanguba Kunjasing no kapsillkpasi Matong hooked up a tabakni, Stan Engana Pudakta Ming Changduna, Jenabasing Father Serapi than Haiki. Kulai Pibas in the Missam that Sumata of the Miamna, Sukang Mangambagi, Pangal, Lortuna Angamba, Amator Pada Sibin Wat Horkani, Madam Asina, Nangana Ming Sangduna, excellent Lokot Patangai Pade. Kulai Pibas in the Kut Tarakpada Nangana, excellent Lokot of the Kamangam Loidaba, Yang Tolapi Masa or Kani Haiki. Certain Paul Singi Manunda, Gorka Regiment, Amadi Shafip, na thogdok thofom do sanction dana operation tharaga asopo sing puthor kibani postan tamna purakpat tui nambi da koki singna sipai gi gari da apan ba piraki amadi asopo pubu yaro haina thingbadagi thengthara nungthin pung ahum khairom tarakpada rims yorkibni haiki amarom da full ins naga coordination committee gi convener and the accused nang asigi thogdok asigumba tatana thorle haina haidana koki maintenance na wai kapsillak laga misi minagi thogdok thorleba asina lengakna yaning daba khakta khongdok ki mahuta action lofam thoi Kandiang Katang Torga Excel Log the Kanana Excel Log the Hainasu Hanki Manipura Sharpe Cobra Battalion Ani deployed Town of Center Kankre Sharpe Kizangan Welfare Unit Oriba Cobragi Battalion Ani Manipur deployed Townaba Union Negana Kankre Haina Agency Pau Amana report Torli Union Negaki officials in a Pongtropi Matuina Manipura Sharpe Ki Cobra Battalion Ani deployed Tobugi Wapam Boom Ministry of Home Affairs MXA na ayaba pira matungda battalion ani asi state asida tharakadabni hairi Manipur launa deploy tawgodriba battalion sing asigi number na 207 amasung 210 ni hojik battalion animak mathang sina West Bengal amasung Assam da deploy tawribani mafam sing asidagi lokthoklaga Manipur da operation nen duty gi damak tharakadabni hairi panba yabri sharp ki cobra hairaga su khangnariba commando battalion Pia Vigilant Action hairiba battalion asi Hoki Bakumjan Singani Nipan Amadi Mapanda, left wing extremists, Jing Lakshandran Tamtanabagi Pandamda, Ninkati Loisalakpada Puno Amukahana Kurumzeri, Paul Rogeri.